Biamono sana abantu baminto Harambe! Harambe! One time Harambe! Matiang'i arari! Matiang'i Harambe! Igo mwanchira abantu baitu banyamira tutare na Matiang'i mbure tutetwa kwa kauli moja. As men of the same opinion say hi. The high summit Matiang'i the 6th. Terrible. Abasaye mubwate chikura sobonge na litora eti Matiang'i abe president ya Kenya 2027. Viva Matiang'i, viva! Asanteni sana, Mungu awabariki. Waja na mimi pia nitoa uji yangu, asante. Biamono sana embura karue emburembe karue erongori yao bwango sana esarimati ngakwate nabono engane emesa uri kwa rubosogo mati. Haya, one time Excellency the next president of the Republic of Kenya Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Asama lieta gongoro kwa Mheshimiwa Salimati gongoro buli bochumba ali nyali bali chache umanya tene pikipiki kwa ndiale menyi ngome ni stage nje kona goro botu wesu kuma na retre family yesi mekegai mo gwanda lakini mo botu wesu kuma batu mekegai nege ndokere ya kamera se Kenya bantu bakuone goro boito goro kamba go turumboka igo monto bago tabela go kuno Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i sistibu aigwe Fred Okengo Matiang'i bako nyoro mochumo ino sivu mwateri mo tu ateri go kuno Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i mujambo nige goro mo ndi alisoka tugani bireti 2027 nyali bali chaje asante kabase Biamono kai family obotwa erieta dio kamure yato kuana de kanga saruti biamore ditangani ekwaya biamono mwaterire gambae natwale ngaria oyo ndonte bia motuli timba tigantara na baire 5000 baire ababura baito wanyamira abantu bari bagaje komyoka ku State House tigabara ubagende bago ka State House banyenyeru kisese abantu bari bakoira abantu State House baba za koira na gocha abaje ko gwe tigiti ogambi ntorko bekerwa monwa oikatoborigie monto onde bwasyo ko bagene stinga no gasonga gochia abero lakini 2027 yegoika takogwa etigiti ya Fred Matiang'i barabuti kama beronga bararagera bamenye gocha ngote Harambe one time Harambe uwi Harambe gasonga Harambe biamono rungori yao basi twakore Harambe Harambe Matiang'i tuoma Nainde tuoma Nyamira tuoma Nyanza tuoma Kenya twaso ile State House asama lieta ichego ngoro kunga Isaac Atebe na retire amagombane amona ya abantu bano tumugirango gochese familia eria kabere igongo teba iga diria ekero twale korente we university alia kialo nyoru ne gutogo tebugunga bono toko we university ngato sali toteyo omo skema Matiang'i ngaruoro dabumotagete igo igo to onyemba igo to university Matiang'i ago soa nero go to university Nyamira na endete to teba iga ngukurira oje kurus Matiang'i kabo not mogirango olio chigoteba nga na 2027 nga into 20 pinot na ndo seka songotore yaya igo torose Fred Okengo Matiang'i mbiyamono kurwande rungori yane Ochiose familia shilingi 5,000. Asante sana. Biamono sana, asante.